Goeiedag allemaal, welkom bij nacht 9 van onze Mental Illness Awareness Campaign series. Zo jullie allemaal kennen, mijn naam is Dieter Moetaping en ik is een Youth Change Agent hier bij All Verification bij Oliver Youth Center. Zo voordat ons al begint, ik heb twee van mijn collega's hier zo ik wil graag wel die vloer geven om hulle voor te stellen wie hulle is. Good afternoon, guys. My name is Eva Vilama. I'm a youth agent at All for Education Youth Center. Shout out guys, my name is Katia Francisco. I'm a youth agent at All for Education Olifantshoek Youth Center. Baie dankie aan Eva en Katia. Zoals jullie al weet, ons is een mental illness awareness campaign maand. So die onderwerp wat ons aan gefocust vandaag is, where to seek help when someone is in a mental illness state. So ek wil graag vir Eva vra om dit te verduidelik. Where to seek help when someone is in a mental illness state. So Eva, ek gee die vloer aan jou. Okay, so guys, as you all know, most of us do not really trust everyone here in our community or amongst our friends. So what I can say, you can go and visit your local health center if they have a social worker or psychologist. And as a child, it is very important to talk to a caregiver or your parents, a teacher, or your friends that you trust the most. We also have local organizations such as for substance abuse, we have TEDS, and then we have SADAG, which means South Africa Depression and Anxiety Group. And for more resources, we have it here on our platform where you can go and read about it. Guys, let's not forget about FAMSA also. FAMSA is also there. Guys, FAMSA is based in Katu, for us near to Katu, and also in Appington, Bosman. You get FAMSA. FAMSA also is there to help you with different types of issues you are facing, not only with mental illness, no, also when you are maybe alcohol abuse, you understand that type of things. It's there, so don't keep the things for yourself. Go to FAMSA, go to TEDS. We are also here, All for Education. Love Life is also there. It can assist you. And there in Postman, we get what this thing they call their center. Their center's name? Love. No, in the what's the center's name? But you know, what's the center's name, guys? The core, yes, the core. The core is also there. There in Tatabani. There for your help. Go there, go and knock up the door. The door is always open for you guys. Yes. So jullie horen guys, dat is baie plekke om te zoeken. TEDS, All Verifications, Love Life, so. Ja, die plek is daar so. Ons gaan voort. Ek het 'n vraag vir Katie hier so. Hoekom is dit belangrik om gou as moontlik hulp te soek when someone is in a mental illness state? Ken jy hoekom is dit baie belangrik om hulp te soek nie? Is omdat vir al die manne, hulle is die mense wat oor van ek praat. Ons vrouens, ons praat maklik uit. Is iets wat nie reg sit nie. Ek gaan nou by Eva gaan sê Eva 1 2 3 1 2 3 ek met my. Eva gaan my raad gee. Maar manne praat mos nou nie uit nie. Manne gaan net in 'n hoekie sit en met sy probleme sit en hy gaan hom opeet. Op die later stadium dan sit hy daar, dan dink hy aan hoe moet hy nou dit doen, hoe moet hy nou dit vat. Ek kom kry hy, hulle doen selfmoord, hy hang hom op of hy drink pille. Dis hoekom is baie belangrik vir die manne. Ek praat spesifiek met die manne. Is baie belangrik om uit te praat. Is baie belangrik as jy voel iets sit jou nie reg nie. Daai probleem, hy sit jou nie reg. Dis baie belangrik vir jou om uit te gaan en ja te gaan so. En mind you, onze eerste hulp kom van onze moeders af. Vir manne wat nie voel, hulle wil met hulle ma praat nie. Jou eerste hulp kom van jou pa af. Jy moet na jou pa of na jou ma toe hardloop. Dit is jou eerste hulp. Dit is jou, hoe sê hulle, dit is jou anker, né? So, jou ouers is jou anker. Kom ons gaan na ons ouers toe, kom ons praat, kom ons maak seker
Ons praat met onze ouders en die ouders moet ook zeker maken, hulle luister naar de kinders. Maar apart van onze ouders, onze zijn niet gemakkelijk met onze ouders. Dus hoe komt onze zusters ook daar? Mind you, is meer gemakkelijk met onze zusters of onze broers of beste vrienden. So jullie gehoord guys wat Evan Kathy explained. Ja, so is belangrijk, baie belangrijk voor mannen om gou as moontlik in te soek by 'n professionele persoon. So ja. So guys, don't forget to subscribe, like and comment on our social platforms, Facebook, TikTok and YouTube. Gaan hierdie dag verder guys.